watukufu mdidungao harumai dahola orambe harumai journali ya Facebook ya hangu ngangar jundao harumai isakaf ya etajamuiso ya he el maruf nyumba boko itwa beton pia des bâtiments zonne itwa beton al murad atashani nizungule pia ngamonao kaya mibainu ngona bâtiment nne pia zitwa beton ngamonao bakomori zitwa beton jardi bari ho ngamona yotoli wonti yoti voliji yotoli hojumabo ngabotoli tena hojuma hiyo shemanda kaujabanu jioni sakaya mkomori hakatan kabenza njema kajibona njema amwima he yamenye boju yabo ngabo wandu wakazao mapano boju yabo ngabo wandu boko wakazao ze pano solaire weshele ngabo mndu boko besahimi he hauno wandu boju imndu wasubuta heya ambakayari el marufu gevujao yotorisa la kulihali anungar joju urema mndu gono arjoju uyangandongo shala kulihali la kulihali wandu kwa manrabo gono skanda monsen kabanu hunu ho haju hunu ani shishwanda shinji shwanda shinji na hunu ngasarumwe sakafu yahe el maruf do derretage ani abunga sibo ju do monisa kayoti voliji izotoli zaremabo hojumabo ngabo warriba kadotoli ngabo ndolobo ju yabo kangwa kazao mapano ikao yo projet ya Banque Mondiale ikao wakazao mapano ya mwenje akaya maneno kama ishia dokaya ngawajoka abo groupe électrogène joka na 2 mégas alors nike hunu almarufu ngabo mwenje capacité jambo 2 mégas ou 3 mégas ya solaire ngono ngeno mwenje wa soneleki tena lazimuka eho dawnu abonge mwana marufu dokadira mbi wakumurika banu anujore marongo mwana marufu shangwa shiongo shinji shupa tsaibu hakika shiongo shinji upa tsaibu ukanza mbeje mwana marufu baona video ile ndogo raziona na mazere zosu kwa leo uno ndogo za mastanja abu haku ukaya ndogo za ustanjabisha mwanadamu kaya uzamba ndogo zonesa ukaya bamanda mujwa yenga mu machoni jao yohaki shambukaji hamba ndabo zo hano kwa ngo nao dokayega sarmaya ni maarufu mambi wakailigo na group nina block nne za kamili haina block nzima hapo ni etage sana sisi ngaruji jikunda wa harime etage ya mwisho sakafu ya mwisho wakumura bado sakafu na mwisho sakafu ya mwisho ngalo nao hazafanywa abantu ngalo nao hojuma etoli wayonisa yao hojuma hapo a peu près 3 mètres 4 mètres ngabona tolibo juu zozo sipia hizo namna za kufanya hazi hizo namna ukayao wenyezi hazi hizo namna za prevention habu sécuriser le jumalinu habu sécuriser zemali za wakomori zinu shanga bona damu wenza mimi waja wa filme wakamishana ni hao wa filme wa kazandabo nafanya hata wandu wao ne kawa nga sodarini wanganda bozinzi rirwari mbabi wandu wao ne kama ikebane kama ndabo wala zero wisfashona hii sha hakika mbuyo njoda hunu gujibiwa roho gujibiwa emacho gujibiwa izongozo sipia naomba Mwenyezi Mungu wakomori wonse pia wakanimuo wanono waishi nyumba yenu mahami nji inshallah taala rihurize faida zao surtout warema munajalie bao wajibu hoda ulimunu wajotsa unono izuri zisina bao haini murome hazinu Mwenyezi Mungu afanya shauri hata ya juda unono ya tsa unono wakati kao edaho yini ngajotsa mimi naweka kweli ambaje sizamba ukaya haina murome hazinu yedu njema limobele yao ndo kaya kanemuo hata usiku yazihiri wabana yajebanu yajetse he unono mzima mbono yatusahebo shahundo le zero bana sa milioni za mapesa yatuuze shamba ho hao
ile da tsaya nono bonze sha ikawa harimono wade huo ya jibanu jerimangalie banu hata yabone ya rejo wa mzai jeni zedi waroba marhaba menjia bonge kartuka wale gari sahau rejei shartu kanari moni seni kaya shiongo shinju pa taibu kaza habo baba ngasi abasainu wari rendao wasake metaji ilimone zihazinjeme kauli zafanywa bana si sanga roho bonze shado skandari moni senuka ya komori shahe umenya abonge tampakada banu kweza tukufu mlungao sambakaya eshantambisha nokaya mrajo juzisa mkomori hakatani ina khulukani inu kabila hidimuna marfu abonge kadakana na merunguze nji tukandara moniseni rehei hata usakafuni na moniseni kaya shiongo shinji upataibu nungoja zinu dokarombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zikamilihe ya khairi Mwenyezi Mungu arhetwa nono sheke jaga sowade mrata mwangu zirwa bonze banuho dingoni hula wawahwa laboratoire dingoni hungabo emor ko wajenye walo banu ngajuro tabu ojewerengwa wakwanduza ngwa wanzawe kwa fariki hunu bono ngabo morgo tena bono ayi majuba menje wa hodingoni hula boko wanalopara ni hunu kwa tujua kafanyishika abonge hata mpaka ndao watukufu kartunja humbani ilmaarufu yoriyo hale ngari akaanza zinafanya wao ngo instaleo zana humbani huko sona randa shilikio sio muhimu nduondo kaya shukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rio ombedu akamkomenze akaya ihe ilmarufin ketin sinema 2000 emplois na abo komori kama zamangalie hapa sasa ambao wandu wabia bano mundo wanawashabushi agazambao na bongo yeila sewa ngatoa ndoja watora hafunu uno yote ja urahafu kona ka plus kona ka tilma ndo majana mane urahaf la kulani akaile juma wilo kalna ka tilma 2000 emplois abonge tukamle shantukana benu kaya mandaka ujahunu lijena mbia wala wanguka ile hospitali ngevujao ka yotile fasara umenya sio sura umenya ndo atike hule haona wafanya hazima halaka joshna hindi ni mwambie ukaya imapano ya sayaja umwenje wapano ukazi wao hujuma etwa ya elmaruf na oma pano menje halisi salisi uo mwenje mwinji kao visa wafanywa hata mpaka ndabo tosa na salamu juu ya hali